There was a time ngidiscourage khona ngisho emateksini ngeweight yami. Nanyalo kuma comment ungangena nje kuma comment ami athi itori ngakwawo. Bantu kude laba kuswela kukusho ngemuntu longanga ngemtimbi. So vele ngabe umuntu lo nemtimba futhi awumelanga nje ube free in your own body. You are not allowed ukuthi ube free in your own body. Lana mabi ma comment uhandlisha njani because nokubona abamaningi Challenges manje ngakhulu body ukuthi bantu bakumukele mawusanyuwane akusilula. Bantu la ngaphandle bangakwena baphinze futhi baqedze nyanya ngabe ungakaqini. Lena akusinzima nje ukuthi idlalwe nanoma ngibani. Bantu bashona noma yini. Kukakhulu futhi lokubi. Mina kahle akusi nge Facebook itself le social media le ngikhathabetile empilweni ngikhathabeteke ngisakhula ngimncane ngemtimba wami bantu bangihleka bangeya bangibita ngamadudla amafehle. Hello, sanibonani ngiyanibingelela babukeli emakhaya igama lami Mkenani KJ Shungobe, the place of milk and honey, the promised land. Infazala Miyamatswene, I welcome you lana channel yami. Wakhohlwa ukusifollow ke Facebook it's KJ Shungobe, TikTok it's KJ01, kanzi-ke YouTube it's KJ Shungobe. Follow us to get the content lenjengale ngisempumalanga lana Nelspruit, the place of the rising sun ngizezwelisha lana. So namuhla lana nginosisi wami most of you Nyamati, she's a content creator. Uhlala khona la Zwelisha la sonke bengikhuluma naye asitshela kabantu ukuthi ngubani kwenzakalani what's happening nje ngempilo yakhe. Siswami sanibonani. Hi njani? Siyaphila sister. For labantu abangakwadi ngicela nje ukuthi ubingelele ubatshele ukuthi ngubani. Hi ninjani? Igama lami ngimjabulile ngokaNkosi ngihlala eZwelisha njengoba bekashilo body eNelspruit. Mara ngatiwa kakhulu ngajabu ngiyabonga. So seswami siyakubona endimeni enkundleni zokuxhumana siyakubona nje uyaphusha kakhulu besichecka nje nelpage lakho lapha ku Facebook ephakama you growing higher and higher watching ngoma yaShaka Zulu. So uyaphakama seswami, can you please tell us about kasiqale nje ngale journey yakho ye content create as a content creator? Okay, content creator mne kahle bhuti ngingumuntu nje sukela ngacala lengithanda ukuthi ishuthela ngidipostele ngithanda social media. Kodwa ekucaleni mangicala lendlela yami lena it was 2 years back if I'm not mistaken lona mnyaka wami wes3 ngacala nje ngingumuntu lotidlalela gibela i-truck. Bantu kwabanebantu abangithandzako bathi hayi ipage yakho sayibona mani ukuthi bantu bakuthandza le post yakho le video yakho lena ihamba kakhulu sicela uset up ipage yakho. Bantu bayahola nyalo ku Facebook. I was not even aware ukuthi kuyahola. Ngaqala ke ngalandzela kuleti inkundla ngalandzela ngafunza ngathi hayi man bantu angibasabi ke mahloni ke mina anginawo. Ngathi imvo yami ngafuna kuyenda kujabulisa abantu kwenta ama jokes kuhlekisa vele ngiyakuthanza kakhulu. Ngathi hayi man mangibuka labanye abantu mangibuka lamanye ama content creators ngathi no why not I need extra income and lo msebenzi ngiyawu enjoya kudlala ngiyakuthanza let me give it a try kwabe sesekuqala njalo ke. Okay siyabona uyagrow abantu bayakuthanza. But of course, vele as a content creator, bakhona abantu labanye bakuthanza abantu criticize and things like that. So when since uqalile, ngwaphi ma challenges lo face as a content creator? Ma challenges mane ngakhulu body ukuthi bantu bakumukele mawusanyuwane akusilula. Kukhona lo myesesi ngeke ngimusho bengimthanza kakhulu ngimlandzela. Ngathi ngisaqala ngabuka kuye ngafunza kuye ama skills anokunika ama tips ngamlandzela ngafunza kuye. Mistake yami ngithi lokho sengikhulile nyalo sengiyakubo 3 years ngabona ukuthi hayi kunema content la similar lebengiwenda lafana na akhe. Bantu ke lokho bekungabajabulisi kakhulu even still today. Bantu la ngaphandle bangakwena baphinze futhi baqedze nyanya ngabe ungakaqini. Lena akusinzima nje ukuthi idlalwe nanoma ngibani. Imatima tindzaba takho nje kufuna utate. Bantu bashona noma yini. Nanoma yini ongayicabanga lenhle nalebi kukakhulu futhi lokubi batokutela ngako konke ngisho timpahla ngisho la khona ngisho ngalelo kwentako bakutshela ukuthi uyabanyanyisa uyababhedzela uyakopa nokopa yinto lo yentako uqhakekile uvindlala kunengi bantu labakhulumako labangakwenda ukuthi nje bakwehlise tuke isifiso sakho lofuna kukwenda kona. So ngaso sonke isikhathi ngihlala ngisho ukuthi into ngabe ufuna kuyenda qina lokunengi futhi lengikuthandzako
uma ungabeka uNkulunkulu phambili kuko konke mina ngingiko konke on my page ngingiko konke kodwa umuntu wami lengimatiko ngisimakathi onke ama content ami lamanye ngivuka ngawo ngivuke ngibone ukuthi uNkulunkulu ungiphe le ngikhulekele ukuthi simakathi ngicela ungiphe amandla ngicela abantu ba like ba comment ba share even if they want akunandzaba ngalenye ilanga you'll tell a different story ngami ungisimakathi so yonke into lengiyenza ngihlala ngibeka simakathi phambili ngoba akusilula bantu bayibuka into yakho bantu bakutshele mina ngiyasebenza hayi ukuthi angisebenzi ngihlangane nako ngisho emphakathini emndenini ngisho emsebenzini la ngisebenza khona bantu bathi buta ukuthi uqakwe yini wendani ungena emadzakeni unendlala ngaleyo ndlela ngaleyo uqakekile simo semnotho smart mabhuti ngabe umuntu uyi-single parent especially njengami nginebantwana lababili kumatima la ngaphandle so ngangena kulo mkhakha lo vele kokuthi ngifuna kuzama i-extra income kukakhulu futhi kuyinto lengiyithandzako lokunye angidzingi ukuthi kumele umuntu asho kokuthi yenda lokhu nalokhu nalokhu lokunye ngiyadicabangela mina kuhambe la engqondweni yami uthi asengine 1 2 3 bangibude labanye abantu ukwente njani lokhu ufika njani la kodwa ngila ngibona khona ukuthi athi uNkulunkulu angakubeka endleleni ukwentela nokukhanya phambili naloku nje akunika nema ideas ukuthi vuka wende lokho kona kusingiso sonke isikhathi labantu batola ikhathini lokhona la comment bathi thanze nini bantu batotibuka nini bantu ngeke bathi thanze but wena kumelanga nje uphele amandla and lama negative comments ngiwo lalakisa phambili ngiwo lala ukuthi siqine kulomkhankaso lo akusilula budi kahle kahle la ku involve khona imali ngilangibone khona ukuthi it's never an easy journey this journey is never easy at all it's very difficult especially bantu they come to you with everything that they have umuntu akhulume anything la ifunako especially in my weight there was a time la ngaze ngaye gymini khona so long ngizama please abantu there was a time ngidiscourage khona ngisho emateksini ngeweight yami nanyalo kuma comment ungangena nje kuma comment ami athi story ngakwawo bantu kude laba kuswela kukusho ngemuntu longanga ngemtimba batokutshela konke labakufunako baze bakutshele ukuthi le content njengoba sibona kunuka kodwana so vele ngabe umuntu lo nemtimba futhi awumelanga nje ube free in your own body you are not allowed ukuthi ube free in your own body because ungaze ugqoke into nje le t-shirt lefika la automatically bakutshela ukuthi ungqunu yilo msangano lo wendako ungagqoka ibra yodwana uthi ukhombisa emuva emhlanje bakutshela nje ukuthi uyendani usinyakula at your age Bodi ngabe ufuna kwenda umsebenzi njengemsebenzi noma njengemsebenzi or anything kuthi age restrictions bantu batokutshela ukuthi at your age why are you doing this bantu abakho bathini nje unayo indvodza nje ushadile bantu nje batokutela ngako konke labanako kodwa wena ngabe udada ukuthi umephi moya ukhona wavananyana la ngaphandle kemoya utokunyikanyikisa but wena dadi ileni yakho uthanda ukuthi uyapi nangalendo lolokuyo so siswamona ukhandlisha kanjani kokho lama comment njengoba nami ngile ngabona nje nga Facebook yakho lapho nami nongena ngoma comment but involate inhle yes of course so lalamabi ma comment uhandlisha kanjani because nobona abamaningi vele sometimes as you are saying bantu nje bangena bashaya umntalapho bashaya cobo ukhandlisha kanjani lokho Icalena ngifuna ukuya ngabhodi kuphose kwangendanga yekela ngigqugquzelwa ngumakwami athi sesibantu noma bohlale wathi ukuthi wenda lokunhle wenda lokubi bayohlala bakhuluma wena as long as wathi ukuthi why are you doing this kodwa ngeke ngize nguye ngebhuda ngeke ngishonele nale at the end of the month le ncane lengithola ku something it's something for bantu abami it's something for mina lo 2 rand lele ngutholako at the end of the month uyangisita kakhulu empilweni yami kodwa lawa la negative aphose ngingumuntu nami at the end of the day ngiyawafunza and njengami ngithenga kakhulu ama comment ami akabi maningi kakhulu nje ngiyadinika isikhathi ngifunze each and every comment ngizame nokuphendula each and every comment lapha kodwa akubi lula sometimes ngibe ebhlungu sometimes ngibe personal sometimes ngize ngibhuthe sometimes ngize ngalali ngibuye ngithi bude ngithi muso umuntu kuyafona kangathi nokungathi uphendule lapho and ukuphendula kwalo muntu kungiyangikhulisa it's part of engaging on my
yeah in game uyangikhulisa lo muntu yeah kahle kahle nawe le comment lebi it's a point for me so lokunye ngivele ngikuthathe ngihleke lokunye ngivele ngithi ngiyabonga for your support nive ukuthi hayi sangikhahlela la ngikhahlela ukuthi akusimnanzi la kule game so ngive ukukhuluma ngenzaba ye-weight ngifuna kubuta mawukhula ke bekunjani mawukhula as umuntu onomzimba omkhulu umuntu lonemtimba body kubhlungu kakhulu especially la mina ngikhulele khona from ngisafunza akukabanga ijeni lenhle emnandi body kuthi even udla abantu bobuka ukuthi udlani uqokile kuba bekunesikhathi mabathi bangithengela impahla la ekhaya vele bangithengela ngani ngimkhulu timpahla ejambe tingangineli bangithengele timpahla tebantu abadala bangithengele umudludle timpahla la bekukubi kakhulu even la sengiqala khona kuba indvombi ngathi ngiyadate nyana bantu batokufihla umuntu utokufihla utokulanza ebusuku akujikise ebusuku akusabise abantu ukuthi abantu batothini bangabona unaye bathi nesidudle mafehle magqala ibhafu yonke lento so kukhula ngiko lokunye lekunyende ukuthi ngingasabi nemahloni kahle lebantu ngimine kahle akusi ngile Facebook itself le social media le ngikhathabetile empilweni ngikhathabeteke ngisakhula ngimncane ngemtimba wami bantu bangihleka bangeya bangibita ngama sidudla amafehle magqwala ibhavu bakutshele ukuthi uyanuka yonke into umuntu layifunanga usabe nokuphuma usabe nokuhamba usabe nokuyena ebanganeni usabe nokugqoka usabe nokuba free in your own skin due to your weight being overweight it's not an easy thing but I've learned to accept the way that I am because I've tried just to fit in ku community just to fit in angathenganga imoto mina ngokudlala angathenganga imoto ngokudlala especially kuma public transport nje ngayibeka kanjalo emateksini nasemabhansini kunala ngaze nganjinja khona from eteksini ngaye ebhansini ngitshela ukuthi maybe kutoba ngcono ngikhumbula lenye la ngagibela itaxi ngibuye emsebenzini ngigciniwe itaxi yema for 2 hours kuthi igcwale nedwa ukuthi kunami la kule city lebekusele lomnye umuntu umunye ukuthi ahlale abantu bebangafuni ukushaka nami every time ngibela itaxi umuntu udomthola lomnye noma azavula tinyawo lomunye ayinde ngathi ubhizi ngefoni lomunye uthi noma ngicela kuhlala avela akudrope akubuke ubone nje ngemehlo ukuthi kahle la to my weight angeke ngimhlalise kabi lomunye akutshele ngikhumbula lomnye sesi this other time ngisuka naye from la ezochathunela uSpreti wakhulumela saze sayofika angeke azahlale ebuhlungu yena abhadala imali yakhe egqwele ngenxa yemuntu so mtimba kahle it's not easy vele to ufuna uqine so ngicela nje ukuthi encourage because there are some people labanjalo and labanye vele I feel right because of what you are saying. Ngicela nje ubuke icamera and then encourage someone, some little girl, some mfana nje or lo munye nje lo discourage na lo ngasathi thembi kahle because of the situation lokhuluma ngayo. Umuntu kahle le ngifuna ukushiya ngawe wena ungisesi wena ungibhudu usakhula umncane wena umzala owathwathi. Tati dithembe kuko konke lokwentako the moment wena uqala kungadithembi it's the moment yonke into ifaila bantu bakubona ngabe wena ungana self esteem ngabe I self esteem yakho I weak people they can read into that but the moment you are bold you are strong uyadithemba in whatever you are doing you won't go wrong nanoma unjani nangemtimba you can do anything you want to do ngeweight mina lokungaka kude nje longangitshela kona ukuthi angikho right whatever lengifuna kukwenda wherever la ngifuna ngena khona ngiyangena wherever lengifuna noma yini lengifuna kuyenda abangathi la labasho abangeni mina ngiyangena kude nje la ngangena khona somtimba wami nje awusingilutho lo usilenda safana mne nawe not different kude nje mehluko kimbhudi but nje ina Mandu vele, they will always talk. Whether you do good, whether you are beautiful, whether you are not beautiful, whether you gangami or any other way, they will still talk. They will still have something negative to say about you. So uyithinzile ukuthi emphakathini sometimes nakhona bekubakhona naloko nasemndenini. Esonweni ke ibe njani le treatment after sababona ukuthi wena le invalid? Esontweni ngaba nebumatima kakhulu. Ngabe uvabuhlungu kakhulu. Uyathi ngabe ukholwa ungumuntu still kunala uva
uqeka khona semine kungaba selila ngiqeka khona ngibese sengiyahlala ukuthi asengithatha ibreak ngizothi mase nginemandla futhi okusukuma ngiphinde ngiqhubeke Simakade ngisamkholwa kakhulu ngisamthemba mina angidingi Simakade I don't have ukuthi ngithembe uNkulunkulu to go to church church mina ngitshela ukuthi uNkulunkulu ungimi uNkulunkulu ungimi ngikhumbula this other time ngisaqala kuyenda 2 years back there was this one of the pastor that was he called me wathi ke kimi yini lento lo yendako kahle kahle ku social media uthi thina sibafundisi sicomment sithini o thina sibafundisi uthi sithini ngamphendula nje kokucala ngisapaka imoto ngisalungiselela kongena esontweni isondo selicalile ngathi kahle kahle wena ungenaphi ku private space yami umfundisi ungenaphi ku social media yami wena umfundisi ngisavala sivalo ngisafuna kuhamba waba aqhubekile wathi bantu bayakwati ukuthi usondaphi bantu babuke wena manje sibese asisati thine ukuthi sithini kuwe ngathi mfundisi phuma ku social media yami lokho kufana nawo wonke umuntu lengimtshela ukuthi even emsebentini ngihlangabene tenene bumatima nabo bengibatshela ukuthi listen here if you don't like what you see on social media ngami phuma ngiblock ngi-unfollow if you don't like what I'm doing don't judge me phuma kimi then you'll have peace wathi mara sesijabu ini ngamshiye amile ngamtshela nje lokugcina ngathi mfundisi phuma ku social media yami ntoba happy ngaqhubeka ngayo sonto kodwa kwaba ngilapho ngigcina khona ke esontweni it's been 2 years ngagcina ke esontweni I think if I'm not mistaken last month kwaba la ukuthi hayi moya wami sowehlile sengiright kahle kahle lenye info njengako lokuba i-content creator angendeli bantu ngidendela mina nalokuya esontweni angendeli imfundisi lothide angendeli bantu labalapha esontweni ngidendela mina kahle kahle yonke into the moment utitshela ukuthi it's about me ngidendela mina akusingibo bonke abantu kodwa abatokuthanza akusingibo bonke abantu abatokumukela the way that you are or bamukele whatever you are doing but at the end of the day it's about you always no ngiyavakala ngiyabona umama uyakusupporta nokubona into ama-video naye lapha na how is your relationship yakho naye makwami isithanda sami kakhulu angathi kumbe ukuthi ngihlala naye but nje umuntu uyangigqugquzela kakhulu kunalabe ngithe imake mina ngicabanga ke labantu kuyabuya lapha ka social media abantu bayangithuka abantu bakhuluma ngendlela abafuna ngayo wangihlalisa phansi wathi lalela la mntwanami no one is perfect yena kusuke kuphela lo wenta lento le bayondele basatakhuluma bantu bayohlezi bakhuluma ubokwathi ukuthi angeke wonke umuntu akuthande kunalabo okuthanza kunalabo okuzonda kunalabo ukuthi bakufollowa kube bakuzonda kunalabo bangena vele athi umuntu uthi wendani uthole 2 likes 2 comment yekela kusikwakho bosibani mabenda kuthi baposte within 30 minutes babe sabahamba kuma 100,000 likes reaction comments yini kanti ufelani lengaka lo muntu but the day when the content either progressive or iphumelela utombona akekho so inzini so it's not everyone labakufolewako labakuthandzako akusingonke umuntu lokuhlekisako lokuthandzako akusingonke umuntu futhi lokhona lapha epagini lakho lakufisela lokuhle lomunye is just there to kubona ukuthi nje uyaprogress kuma progress uthi ngabe ungaprogress angene athi ngothi wendani yeke uhlale phansi so makwami ube mgqugquzeli lomuhle empilweni yami even naye kunalebe bamfonela abakhaya kubo bambuta ukuthi umvumela kanjani lo mntwana ene lokhu nawe uzovume ngena kuma video akhe yini lo msangano lo wendako athi make mina emntwana wami kude la ngimbona hlazeka khona ngoba kungimakwami nesimo sami endlini satiwa ngimi naye ngoba ngiphila naye ukuthi endlini simo sami naye sobabili siyasada at the end of the day kude la ngithuka khona umuntu kude la ngona khona umuntu we understand sometimes vele ngidlala naye ukuthi kunebantu labenta ama content nemindeni yabo kunebantu labenta ama content nebantwana babo ebatali babo so makwami ube isupport she's my number 1 supporter kahle kahle so sisters ngiyabona page lakho liyakhula it's growing so fast ulikhulisa kanjani page as a content creator what do you do
when the labo follow to follow, or what do you do? You just create content because liyakhula page lakho ngiyakulandzelela ngiyabona. So wenda kanjani? I have never done labo follow by follow ke bhuti mina. Mina I just post ngibone nje ipage likhula. I just post ngibone nje ipage likhula. I just post ngibone abantu bayeta bang-attack labanye beta ngitinamba nami ngilimangale ukuthi hawu sengifike lana. Mina ebhudi labanye bayangibuta ukuthi uqale nini kuhola. Wende njani ukuthi uhola. Mina ebhudi kungithathe 2 years ukuthi ngiqale kuhola. To grow my page. Ipage yami kuyenda ukuthi ibe ngileyo kwenda imali ku Facebook. Ngiqale kuna 2k only. Only 2k ngicala. Ngakhula bhudi ngakhula kufika ku 50k akusimdlalo. Kufika ku 50k we are not blessed the same way. Kunemuntu lothi avula ipage namuhla kusasa ayavuke inabo 1000 followers asifani. Kodwa mina nje ngithi angikho ku race. Competition. Angikho competition nalomnye umuntu futhi. I am on my own lane. Ami ma wish nema dreams nani. So loyo muntu loyo lafuna kuba a content creator ungathi uqala kuposta within 2 months so you expect ukuthi ufuna uhole. It doesn't work like that. You first have to grow your audience. Ufuna ukhulise bantu bakho kuqala. Bantu uba kuqhuzele ukuthi why should ngifollow eJabu? Why should ngene page yini lele kufune mina ngene unanjabu lo jabulile kanti kwenteka wendani? Nyalo wendani? Nyalo yini? Umuntu kufune atibude ngawe. Angene page lakho. Akulandzele athi nanoma afuna kukwenza ayijikise ivideo yakho ayibukele ngiloko lo 670 lako. So ngithi kahle kulabantu abafuna kuba ama content creator awuqali namuhla so uyahola. It takes time and lot of work. Nokubeketela unake nebantu bakho bekunesikhathi mina ebhudi ngize ngisaba nokuya emall ongiphume la endlini. The way bantu kwaba nesikhathi labe bang-attack ngayo. Ngithi labantu laba bangaqala kungirecognize abangibone ngiyothini mara bangaqala bangishaye bathi bososo wami kude umuntu otokushaya Jabu. Even le tinto labatisho lapha ku social media angeke batisho kuwe live. Lo munye ebhudi uyakusho umphendula angaphinza abuye. Lo munye uthi uyambuka uthole ukuthi le page yakhe it's locked akafani ukuthi nje aka exist uvele wangena laphana wa commenta lafuna ku commenta avele aphuma. So nebantu ngihlanganele nabo kakhulu edrobheni bangirecognize abangijabulela so far ngihlangane nalaba ngijabulelako sishuthe ijombe nami ngibajabulele masishutha ithombe nabo. Inkinga nje sengayibona kahle ngichaza ukuthi awuyendi ipage yakho namuhla. So expect kuhola within 3 months. No. Thatha isikhathi nje wena utitshele ukuthi you are growing your own audience. Kufana nesitolo or any social media yami budi mina the way ngibuka ngayo ngibuka njenge stolo. Ukuthi mina ngisitolo nginento le ngitithengisako njengasesitolo kunemuntu ubhuda ngene esitolo ayofuna something. Akubude how much is this? Akhombise interest. Aqede le nto ayibeka phuma ngakathengi. Nini naphinza ayithenge lento ayijikise athi uthole something wrong ngaleyo product yakho. Nini angene abuke akhulume lafuna ukukhuluma ngale lokuthengisako aqede aphuma hambe. Nini kungangena umuntu usivulile isitolo for lawo ma hours lovula ngaso kungangena umuntu athenge leso sikhathi asithi noma uthengisa kudla ugcine lamatamatisi sonakala uyotiphekela wona. Ifana njalo ke mina yami mangithi ngiyayibuka i-content yami timvu tami lelo langa kuba nebantu bangene bathenge ngijabule kube le munye longene wathenga kimi yajabulisa. uNkulunkulu usibusiso le one like kimi. It's a gift kimi. That's true. Lothi wena ungena uthi ubuya uthola nama 3 man likes uthi wendani yekela. Give me that is something ngilele enkulunkulu angibone ukuthi ngideserve kona at that time. Ngalenye ilanga utowenda mehluko. One day is one day. One day is one day. I understand something la sisters. Lindwe comparisons why abantu bathanze compare because impilo ayona umjaho ukutsho lengoma yafeza but impilo ayona umjaho iyabekezelelwa as we are saying. And I believe ukuthi nolu bekubona mina manje ngena interview there's someone who inspired. Everything even uba ne inspiration vila understand nakhona siba compare hey this and this and this and this.
So but mina lengakusho nje ukuthi stay strong and keep going. Mawune support ekhaya, ulady futhi. That's the number one thing, honestly speaking. That's my God's blessings emhlabeni. Mawu support ekhaya, that's the number one thing libalekile, and then the rest will follow, because sometimes people bafuna ukukushayela tandla ukufollow mase bakubona somkhulu kakhulu, and then lapho vele batoloka. But mawusaqala vele as you've said ecaleni, it's not an easy thing. Washo udona from Egypt to Canaan is not an easy way, because you need to persevere along the way. There are stumbling blocks. So but so far siyabona uyakhula, and sinesi proud siyajabula, and keep going as long ungathuki umuntu, as long ungalimati umuntu, as long umndeni happy. I believe that's the thing. As long umndeni wakho happy, mama happy, bantwana ba happy, bangayibona inkinga, nawe happy, kuyakujabulisa. Keep going. No, sister, sabonga kakhulu. Wow. What a touching story. But yes, siyafundzisa sona, siyaqhubutela futhi cela nje ukuthi utshele abantu bakufollow kuphi nakuphi laba labangakwadi. Okay, mina laba bangangadi simple as you can see me. Angihluphi nje igama lami njengoba ngishilo ekucaleni, ngimjabulile ngakwaNkosi phela nje. Ka Facebook nje ungangena ufune Jabulile Nkosi uyangithola. Ngajabulela loyo 1 like, loyo 2 like, le commenting ekimi, it's a lot. Lokho lokuncane wonke umfana makatalo akaveli akhule aphumelele in life. No, sicala somewhere, sicala le pass, sihlangabetane nembumatima lobuhlukahlukene. Ngilobumatima ke mina lengibukane nabo kulesikhatsanyana, kodwa amandla hayi uNkulunkulu asanami ngisase right. So ngicela ningilandzele, ningifollowe on social media, ku Facebook Jabulile Nkosi. Ngiyabonga. Thank you.